wari wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora bikugendekera gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguye umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politiki, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye habonetse amakuru. Sano Empire iyakugezaho mu ba mbere. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye muri showbiz nyarwanda, tukaba turi kugira ngo tubagezeho amakuru y'ampano avuze ubwo yarageze kuri RBA. Murabizi yuko uno munsi ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2024 y'ampano yatumiwe na RBA, ndetse akaba yagezeyo akavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ibyatunguye abantu ni ukuntu yihakanye Bruce Melody. Nyuma y'uko rwose umunyamakuru abimubajijeho, akimara kumubaza kuri Bruce Melody akamuhungira kare, ndetse n'itsinda ryiwe rya 155 AM ndetse na Element, akabavuga yuko rwose atabazi kandi ibyabo nta kintu akwiye kubivugaho. Uwazi ari Tiger B, ndetse akaba uyu Tiger B yaramushakiye n'irindi zina, ubu ngubu akaba yaramwongereyeho Tuff Daddy, akaba ariyo mazina agiye ashaka yuko azajya yitwa. Tiger B, Tuff Daddy, ayo yose akaba ariyo agomba kuzajya yitwa. Uyu mutipe rero impamvu akomeje kuzenguruka mu matwi y'abantu n'ibyo yakoreye muri arena, ndetse abantu benshi bakanabimukundira, dore yuko uyu munyamakuru wa RBA yabimubajijeho amubaza uko yabonye iyi arena ndetse na performance y'abahanzi bagenzi be bakoze, ndetse avuga yuko rwose atari yiteze yuko abantu bazamuhereza agaciro nk'ako bamuhaye, cyangwa se ngo babe bazi ibihangano byiwe nk'uko yabibonye. Bisa nkaho byamutunguye, gusa avuga yuko rwose ari amashimwe kuri we. Akandi kantu yavuze kakoze ku bantu ni uko burya uno mutipe yizerera mu Mana, kandi ibyo akora byose yiragiza Uwiteka. Akaba ariyo mpamvu rero uyu mutipe ibyo gukora ibyo ari byo byose bicamo neza burundu. Ikindi yavuze yuko yari yihaye intego ko atazinjira muri arena atagiye guperformingayo, atagiye gukoreramo igitaramo ngo aperforminge, ko atagombaga kuyinjiramo. None bikaba byaranabaye, ndetse avuga yuko rwose ashimira abantu babimufashijemo, harimo ababyeyi be, harimo abo bakorana, harimo n'itangazamakuru, ndetse n'abandi benshi bakomeje kugenda bamufasha muri buri kimwe icyo ari cyo cyose. Ngayo nguko rero ibya y'ampano.